Ko je ostavio najveći trag na bojištu i u navikama vojske? Ne tražimo mitove, nego rezultat. Ko je pobeđivao, ko je doneo novu taktiku i ko je ostavio simbol koji traje. Kriterijumi su 3. Učinak u ratu, inovacija ili prepoznatljiv način borbe i simbolički uticaj na buduće generacije vojske. 10. mesto. Teška konjica Nemanjića. Oklopni jahači vlastelina. Udar u klin sa nisko zabačenim kopjem. Snaga im je u disciplini i koordinaciji sa lakšim odredima. Simbol vitezova postaje mera vojne moći srednjeg veka. 9. Vlaška laka konjica. Brzi izviđači i ometači granice. Dim, prašina, lažni odstup. Udar pa nestanak. Inovacija je u pokretu i elastičnom korišćenju prostora. Navici da se protivnik prvo istroši. 8. Šajkaši i rečni ratnici. Plitke šajke na Dunavu i Savi nose patrolu. Desant i presecanje prelaza. To je flotila na vesla i jedra, koja obezbeđuje reke kao arterije države. Tradicija koja nadživljava epohe. 7. Srpska milicija u Habsburškoj monarhiji. Graničari koji spajaju civilni život i stalnu dužnost. Učinak je u stalnom izviđanju i odbrani. Inovacija, organizaciji i disciplini krajine koja rađa naviku redovne službe. 6. Konjički odred Luke Lazarevića. Mišar, 1806. Bočni iskog iz zaklona kada je izgledalo da će šanac popustiti. Sinhronizacija pešadije, topova i iznenadne konjice pretvara teren u oružje. Lekcija da pamet i priprema ruše nalet. 5. Gvardija knjaževstva, kraljevine Srbije u 19. veku. Nisu najveći, ali su najuticajniji po standardu. Drill, ujednačeni izgled, ceremonija koja utiče na ceo sastav. Vojska postaje institucija, ne samo zbir boraca. 4. Četničke čete u staroj Srbiji i Makedoniji, od 1903. do 1912. Male, pokretne, u mreži. Rade ono što front ne može, izviđanje, veza sa stanovništvom, vođstvo u planinama. One su taktička priprema terena za dolazak regularne vojske. 3. Trinska divizija prvog poziva, 1914. Zaustavljanje jačih protivnika i povrat inicijative. Inovacija je sraslost pešadije, artiljerije i poljske telefonije. Simbol izdržljivosti u najtežim nedeljama rata. 2. Šumadijska divizija prvog poziva, od 1912. do 1914. Od balkanskih frontova do Kolubare, drže linije kad treba, a udare kada se otvori prilika. Prednost je u brzom prigrupisavanju, u bredovitom prostoru i pouzdanju cijele vojske u njihovu stabilnost. 1. mesto. Gvozdeni puk drugi pešadijski knjaz Mihajlo. Od Kumanova i Bregalnice preko Kolubare do Kamakčalana i proboja Solunskog fronta. Gotovo bez predaha na najtežim tačkama. Inovacija nije alat nego navika. Kratka komanda, precizna veza sa baterijama i upornost pod vatru. Učinak je niz prelomnih odbrana i prodora. Simbolika, najodlikovaniji puk. Ime koje postaje sinonim izdržljivosti. Vredni pomena. Moravska i Timočka divizija prvog poziva. Dobrovoljački odredi Vojvode Vuka i sanitet koji pokazuje da negovanje ljudi ponekad vredi koliko i bajoneti. Najbolje jedinice spajaju 3 stvari. Rezultat kada je najteže, taktiku koja menja navike i simbol koji drži moral. To je trag od okopnog klina, preko šanca i šajke do rova i poljske žice. Ko je u vašem top 5 i zašto?